ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охираш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2110 саршидагӣ то Mercedes Sprinter ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур дорад. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро равон кунед дар имо WhatsApp. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 38 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед, аз беҳтарин мошинҳои фурӯшӣ бохабар мешавем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Lada Priora ки соли бароишаш 2013 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 28000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 210000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагиаш без кондитсионер, без растаможка мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои ГАЗ-53 ки соли бароишаш нест, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21500 сомонӣ, ба рубл бигардонем 155000 рубл мешавад. мошина гуфтагиаш ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, сӯзишвориш газ бензин мебошад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба беҳтарин мошинҳои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Mitsubishi Lancer ки соли бароишаш 2012 сола, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика. нархи мошин 60000 сомонӣ, бо муомила ҳам дорад. документош то моҳи феврал мебошад. гуфтагиаш ки срочна фурӯхта мешавад, ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароишаш 1999, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 120000 сомонӣ. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфташа состоянияша беҳтарин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Uvazик ки соли бароишаш 1976, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 325000 рубл мешавад. мошина гуфтагиаш ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. шашум ваз 2110 соли бароишаш 2004, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 20000
сомония. Баробар бигардонем 144000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст. гузаштидан мошин маладиёжӣ кардагӣ. мошина гуфтагӣ ки тенҷи бада ягон камбудӣ надорад, ай нол сабират кардагим, 1 сола ҳуҷҷат дорад, мешинӣ ҳай мекунӣ. одамои бекор занг назанад. гуфтагӣ агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avanta ки соли барошад 2010 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар бохтар Қурғонтеппа. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.6 коробка передаш автоматика мебошад. нархи мошин 75000 сомония. ба рубл бигардонем 543000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, гузашт седан мебошад. мошина гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо мебошад газ 1.10 ки соли барошад 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Зафаробод. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардонем 144000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, гузашт седан. мошина гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва ноҳум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки соли барошаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар Қурғонтеппа. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём мотораш 1.6 коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 31000 сомония. ба рубл бигардонем 224000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия, гузашт хачибек. мошина гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. боди хатар видеонаворо то тамошо кунед. даҳум газ 21 соли барошаш 1957 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём мотораш 1.3 коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардонем 144000 рубл. рангаш кабуд мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии мо мебошад Daiwa Nexia ки соли барошаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафур. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передач механика мебошад. нархи мошин 9500 сомония. ба рубл бигардонем 68000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, гузашт седан мебошад. мошина сасаинша беҳтарин гуфтеса ягон камбудӣ надорад. гуфтагӣ ки конкретни харидор бошад занг зан. рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 Toyota Noah соли барошаш 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 2 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 75000 сомония. ба рубл бигардонем 543000 рубл мешавад. я гуфтагӣ ки ҳамаҷӯр 100% ягон камбудӣ надорад. наомадагӣ люксай ва агар харидори аниқ бошад боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрании шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 13 мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли барошад 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвориш дизел мебошад, объём мотораш 2 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 21000 сомония. ба рубл бигардонем 152000 рубл мешавад.
ماشین 100% گفته است یگان کمبودی ندارد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با دقت ویدیو نوارات تا آخر تماشا میکنید. 14 گاز 53 بسیار برادران خواهش کردگی بدن در کامنتاری است. سالی برایشش نیست، در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در همدانی. نرخ ماشین 20,000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 144,000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتورش T28 می باشد. کاروبکش زیلک و 6 تا بالونی نوی دیگر دارد. اگر خریدار انیق باشید می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 15 ماشین فروشی ما میباشد دایوتی که سالی برایش 1995 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری بنزین خالی ابیا موتورش 1.5 لیتر. کاروبکا پرداشش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 12,000 سومونیه. بر روبل بگردانید 87,000 روبل می شود. ماشین ساستنش از ساز گفته است. گفتگی که بیاین بینید با گپ میزنیم. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی با خطر ویدیو نوارات تا آخرش تماشا میکنید. 16 اوپل وکترا ا سالی برایش 1992 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرغان تپه. سوزشوری بنزین گاز ابیا موتورش 1.6 کاروبکا پرداشش مکانیک. نرخ ماشین 14,000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 101,000 روبل می شود که رنگ ماشین سیاه است. کوزش سیدن. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی نداره. بالوناش سازه. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تا حاضر آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 17 واز 2114 سالی برایش 2009 در حالتی بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری بنزین خالی ابیا موتورش 1.7 لیتر. کاروبکا پرداشش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 22,000 سومونیه. بر روبل بگردانید 159,000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است. کوزش خطچیبه. ماشین گفته که در حالتی بهترین قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. بهوده زنگ نزنید. گفته رقم‌هایشان برای معلومات بیشتر در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 18 مرسدس اسپرینتر گروزوای سالی برایش 2010 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجا. نرخش 125,000 سومونیه. گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی با خطر ویدیو نوارات تا آخرش تماشا کنید. 19 تایوتا مارک 2 سالی برایش 1998 در حالت بهترین قرار دارد در دنغره. سوزشوری بنزین گاز ابیا موتورش 2 لیتر. کاروبکا پرداشش اتوماتیک. نرخ ماشین 18,000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 130,000 روبل می شود. رنگ ماشین سری بلیسی. کوزش سیدن می باشد. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریدار انیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 20 ماشین فروشی ما میباشد اوپل استرا که سالی برایش 1999 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 کاروبکا پرداشش مکانیک میباشد. نرخ ماشین 35,000 سومونیه. بر روبل بگردانیم 253,000 روبل می شود که رنگ ماشین سیاه است. کوزش کاروان. ماشین گفته که ساستنش بهترینه. یگان کمبودی نداره. یوشیای واندامانه. اگر خریدار انیق باشید می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید.
دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما رو فراموش نسازید.